Ćao, kako ste? Ne bio sam sam. 90. godina je bio i rat kod nas i većina našeg stanovništva su bili sami migranti na zapadu, negde Nemačka, Austrija. I sada, bukvalno kada je potrefio taj Bliski istok, isti taj rat, solidarišemo se s njima jer i nas je to isto potrefilo. Nisam budala, ti si budala, ja nisam budala. Idemo zajedno na kafu, provodimo vreme slobodno, čak posle radnog vremena nekad odem kod njega u kampu, pričamo, zezamo se i sve najnormalnije, kao da mi je drug od detinjstva. Hersin is good boy and also he has my the best friends. Sad boli. Each time I play football, and the thing gives me joy internally. Volim futbol, mnogo volim futbol. Sad gledaj, bolim ruke, 3 puta je pauza. Drago mi je bilo što su se u jednom trenutku uključile i pripadnici pogranične policije i oni su u 2 navrata igrali utakmice sa izbeglicama. To je bilo 2:0 za izbeglice, jednom su uspeli da pređu granicu, a ovo je drugi put, to je što su pobedili na fudbalskoj utakmici. Kako se kaže? Podelili smo u više grupa same migrante, gde imamo decu od 3 do 6 godina sa kojim izvodimo kreativne radionice tipa pravljanje nešto od gline ili od papira, od kartona. Zatim imamo decu od 7 do 14 godina koju konstantno učimo srpski i engleski jezik i sportske aktivnosti. Imamo i kutak za bebe sa majkama. Kao što i sami možete primetiti, oni već govore srpski. Dobro jutro, dobro dan, dobro večer. Ja sam Jusuf iz Irana, Tehrana. Kako ste, kako si? 36 godina. Hajde, dođi. Ne znam, samo znam. Ćao. Pomalo radimo, uzmem metla, krpa, idem čistim. Ono što smo skoro radili, to je bilo uređenje centra sela. To je bio zapušteni prostor koji smo sada preuredili u prostor gde je moguće obavljati sportske aktivnosti. Glavni cilj je bio da stanovništvo na neki način oseti to što su izbjeglice tu, da imaju i nekog dobitka od toga. Fondacija je u okviru projekta sa USAID-om donirala $70.000 opštinama u opremi za vanredne situacije i $30.000 za 7 osnovnih škola u različitim opštinama. Pored toga, donirano je $10.000 Subotičkoj narodnoj kuhinji, samo u EKG aparatima donirano je $12.000. I'm not regretting leaving my country. If I had not left, maybe by now I would have been a dead man. I decided to stay Serbia fully because I was tired of running, moving from countries to country. Ovo je zna Bog, ne znam ja.